Tšeke ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. We have concluded that there was no panel. The minister could have just been honest with us from the beginning. We could be fine. Tona ya Maloba ya thuto ya godimo le tlhatlho ngaka Nobuhle Nkabane ga se a phunyoga bogale bja maloko a palamente le ge a lokolotše maemong a gagwe ke mopresidente Cyril Ramaphosa bošegong bja Maabane. Yes, it is true that I was at the house of Mr. Molefe. Motlatša mopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene yo a bego a le ka ntle ga ngwako wa Katiso Molefe ka Sandton nakong ya ge a be a swarwa ka ditatofatšo tša polao ya Soapedi Oupa DJ Somebody Sefoka o re le ge a tseba Molefe ga se bagwera. Never get an assistant and the family feels very bad about that. Lapa la balekane Thabantšhaba le Ana Nkwinika bao ba tlhokofetšego kotsing ya mollo mekhukhung ya Marapong le nyaka dikarabo. Can she score her first? She does! Lamine got her fingertip to it. Dikgošigadi tša Afrika banyana ba gare ba eme emišana le dinkgwete magasenyane Nigeria go se ka makgaolakgang a phadišano ya WAFCON ka Casablanca, Morocco. Thobela nako ya go loselela ditaba ke yona ye nna ke Nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Tona ya Maloba ya thuto ya godimo le tlhatlho ngaka Nobuhle Nkabane ga se a phunyoga palamenteng le ga a lokolotše maemong a gagwe ke mopresidente Cyril Ramaphosa bošegong bja Maabane. Se ke ka morago ga gore komiti palamenteng e tšee sephetho sa gore Nkabane ga se a ba le nnete ka go thwala ga ditsebi tšeo di ikemego tšeo di šišintšego maina a 21 a maloko ao a tla bago karolo ya poto ya SETA. Komiti e nyaka gore Nkabane a fetole le gore ge a ka palelwa e tla hwetša maele a semolao gore a gapeletšwe go tšwelela pele ga palamente goba aowa. Komiti e kopane le kgono go hwetša tharollo mabapi le se pele e ka begela palamente. Ke nya go feta maloko a mabedi a waipitša go maloko a panele yeo e ikemetšego a ganeditše go ba le segwera paneleng yeo. Ka labobedi maloko a mangwe a mararo le ona a ganeditše gore a tšere karolo paneleng yeo. I was not involved in the approval process of the 21 nominees. I did not participate in the selection and recommendation of SETA Accounting Authority chairpersons. Komiti ya palamente e feditše taba ye ka la gore Nkabane o ile a bolela maaka. We have concluded that there was no panel. The minister could have just been honest with us from the beginning. We could be fine. Potšišo ya semolao ga bjale ke a gaiba a Nkabane o swanela ke go bitšwa bjalo ka tona ya peleng go ba leloko fela la palamente. Potšišo ye nngwe ya ga bjale ke gaiba a Nkabane o boletše maaka a le ka go šireletša mang. The minister was misled and she came to the portfolio committee and lied and owned something that she didn't even own, a panel that never existed. People were appointed. The son of Gwede Mantashe was appointed. The former premier of the ANC in KZN was appointed, who is now being brought in as a deputy minister, was still coming for her. And many other ANC comrades were appointed to the SETA board chairs. We know that she lied. There's no question in that. But we also need to understand, it's very hard for me to believe that Nobuhle Nkabane operated alone here. Currently, she's no longer the minister. Is it for this committee to continue on that particular issue or ethics, another parliamentary structure? Mohlaba Mokgoši yo mongwe o ngwaletše komiti ya palamente go utulla gore o go ka gokeditše gore a dire o kare ke leloko la panele yeo e fela yena a gana. As a young mother, I was promised that the future of my children will be taken care of and will be rewarded once the matter had died down. Letsie o re kgoro e ganetšane le gore Mohlaba Mokgoši yo ke mošomo wa yona. O re seo le sona se ya go nyakešišwa ka ge Mohlaba Mokgoši yo a bolela gore o ile a tšhošetšwa gomme morago a fegwa mošomong wa gagwe. Mokgatlo wa Umkhonto weSizwe o ngwaletše mospikara wa palamente Thogo Didiza o kgopela letšatši kgwedi go tšweletša go hloka boitshepo ga bona go mopresidente Cyril Ramaphosa. Nakong ya ge be go bolelwa le boraditaba palamenteng, sefepisegolo sa MK Colleen Makhubele le maloko a mangwe a mokgatlo ba gateletše mabaka a go tšea sephetho seo.
given the issues that the president, from the beginning of the 6th term right through to the 7th term, has been facing allegations of interference, failure of accountability, including his own Palapala. Now we've got allegations of corruptions that are linked to him, and we've got failures in his administration to provide even the basic services to our people. The citizens have lost confidence in the president. Dikomiti tša mohlakanelwa tša palamente mererong ya sephodisa toka le tlhabollo ya molaotheo di amogetše pego ye nngwe e tlhalošago ka mokgwa wo palamente e swanetše go šetšana le merero ya tšhireletšo ya naga ka gona. Se ke ka morago ga gore mospikara wa palamente Thoko Didiza a laele dikomiti ka bobedi go akaretša le komiti ya merero ya bohlodi go lebeledišiša dikutullo tša mokomišenare wa sephodisa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ka ponyo ya leihlo. Bekeng ya go feta go tšere sephetho sa gore komiti ya nakwana ke yona e tlabang ya maleba go nyakiša dikutullo tšeo. Dikomiti di file go fihla letšatšing la go sasa go begela palamente. Komiti ya nakwana e tla hlongwa morago ga gore go fihlelele kwano parlamenteng. Palamente e makaditšwe ke taba yeo e utollotšwego ya gore tšhireletšo ya setšhaba e kotseng. Maikemišetšo a ditšhišinyo go tšwa go dikomiti tša mohlakanelwa ke go hloma komiti yeo e tla šetšanago le go tumula modu wa taba ye. Komiti e tla hlongwa ka morago ga ge maloko a palamente a tšere sephetho morago ga dingangišano. The ad hoc committee itself will determine its exact terms of reference. As I said earlier, and as confirmed now in terms of legal services, we have given certain guidelines through this report, but the ad hoc committee itself will detail the exact terms of reference. What for me will be critical is that the work of the ad hoc committee needs to be concluded, assuming that we are going on recess now. The decision is being made tomorrow, and then the work starts on the 1st of September. That it be given a 90-day period. My understanding was that, firstly, an ad hoc committee is there because the general understanding is that the committees are busy with their work, the general, but you want a specialization of sorts. Now, if you are going to have a specialization of sorts, that's the very first day at work, this specialization of sorts is now going on leave. I mean, what kind of sense of urgency is this? We said there's a national crisis, there's joint committees established and everybody, and the very first day on duty, you go on leave. What is that, Chairperson? Nako ya mošomo ya maloko a palamente a wa tla šetšanago le taba ye e tla laolwa ke ge e šetše e hlomilwe le sephetho sa go fiwa nako ya go ruma mošomo le dintlha tše bohlokwa tšeo di swanetšego go fiwa šedi ya maleba. I rise on the point of order. Madumega fele re a lotšha. Leloko la komiti la meyara lefapheng la ditsela le dinamelwa ka City of Johannesburg gape le motlatšamopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o tiišeditše gore o tsebana le Katiso Molefe. Kunene o re o be a le ka ntle ga ngwako wa Molefe a letetše go tsenela kopano nakong ya ge ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ba phupurutša ngwako wa Molefe ka Sandton. Kunene o ganane le tama ya gore o na le setswalle le Molefe gomme a re ga se bagwera. Pejana Kenny Kunene o tlhalošitše go ba ga gagwe ngwakong wa Molefe. Yes, it is true that I was at the house of Mr. Molefe. No, we are not friends. I think if you look at my online newspaper, it hasn't been that active, and I decided to put together some young people that can then run with it, that are interested in the media space, and to resuscitate it, obviously, and in its own tradition. Africa News Global has always focused on exclusive stories. So they wanted to do an exclusive story, and Mr. Molefe was a person where there was an opportunity to do a story with him. Remember that he has not spoken publicly since his arrest and whilst he was on bail. And so I facilitated with somebody that I know that knows Mr. Molefe. And
Mr. Molefe agreed to do the interview and the meeting was facilitated. Molato wa banna ba bane bao ba golegilwe go malebana le polao ya Oupa John Sefoka yo a bego a tsejwa ka la DJ Somebody o šutišeditšwe go la 20 senyane mosegamanye gore ntsheko ya magistrata ka Alexandra le boala Johannesburg ba gononelwa ba swere maabane ka provinceng ya Gauteng. Sefoka o bolailwe ka sefako sa dikolo ka Woodmead kgweding ya Dibatsela ngwageng wa 2022. Batho ba bangwe ba babedi le bona ba bolailwe tiragolong eo. Their investigation has brought us today, where we've got 4 suspects in custody. We now know that the same firearm that killed Aman Swart is the same firearm that killed DJ Somebody and his 2 bodyguards. And we now know that the same suspects that were arrested in the Amar Swart case are also the same suspects that are arrested in DJ Somebody. What is also interesting is that the 2 hitmen in this particular case are also linked to the Tebogo Tebojane attempted murder. So all these 3 cases are linked. There were 2 separate matters. One that concerns the murder of DJ Somebody and 2 other people. There we had 4 accused persons appearing in court, facing charges, amongst others, 3 counts of murder, 2 of possession of firearm and the other of possession of ammunition. So that matter has been postponed to Tuesday the 29th as one of the accused indicated that they wish to bring a formal bail application before court. Kgorokgolo ya tsheko ka Xebega provinceng ya Eastern Cape e phaetse thoko kgopelo ya go hlathollwa ga katlholo ya moahlodi Emma Schoeman ya go lokolla Timothy Omotoso le balatofatšwa mmogo Lusanda Sulani le Zukiswa Sitho. Ge a efa katlholo moahlodi Nyameko Xamana o gateletše gore botšhotšhisi ga bona maatla go nyaka hlathollo katlholong yewe. Omotoso le balatofatšwa mmogo ga se ba bona molato ditatofatšong tšeo di akaretšago go phaya theto le go tšhabiša. Go tšwa dipegong tša diphiri tša mmušo wa kgethologanyo go ya go tšeo di ikgethilego tšeo di fetotšego histori ya Afrika Borwa ke tše dikanegelo tšeo di bopilego lefapha la ditaba ka go lekgotlakgašo la Afrika Borwa SABC. Ge re swaya mengwaga ye 75 ya SABC News re phaleletšwe ke diragamabja tše 2 tšeo di kgorilego ditsela ya bobega ditaba ka go SABC. Mega ditaba mogolo wa peleng wa SABC Clayson Monyela le morulagani wa ditaba tša Sepedi ka go SABC Roni Matlala. Re a le amogela. Thobela. Le gabotse? Aowa, re tsogile ra lena. Aowa, re a leboga. E re ke thome ka wena Clayson Monyela. O bile mega ditaba go tloga dikantorong tša ditaba tša SABC Polokwane gomme wa tla ka mono Auckland Park mengwaga e mentši ya go feta gomme ge re lebelela morago o bile le poledišano engwe ya go ikgetha ka ngogola wa 2004 le tona ya toka nakong yeo Penuel Maduna le molaodi wa botšhotšhisi bja bosetšhaba nakong yeo Bulelani Ngcuka e le go kanegelo yeo e leng gore ile ya šišinya metheo ya dipolotiki ka nageng go bile bonolo goba boima bjang go bega ka seo. No, e be e le taba e leng gore le mamotlhao ke sa iputša gore SABC e kreile jwang interview ka gore ka se ja tlhapi ba re ke exclusive ne le rena fela re kgonne go boledišana le banna ba babedi ba tlhasela motšhireletši wa setšhaba ka nako yeo tate Lawrence Moshwana ke gopola tate Maduna a bolela taba gore ka se ja tlhapi a re monna o ana backbone. Intellectually he's a sad case. Morago ga fao bora dipolotiki le mekgatlo ya dipolotiki e go akaretša le ba African National Congress mokgatlo o be o buša le ka nako ela Manchester statement ya go ba gala le ena mogalo bo wa ga Moshwana a gopela ntwe ka bo bega ditaba re bitšang right of reply so ya ba banna ba bararo ba fošana ka noga iphela rena re ipshina ka ditaba re fa setšhaba sa Afrika Borwa ditaba jwale ka ge re be re swanetše ile rena le kgotla kgašo la Afrika Borwa. Diakogala e re ke tleng go lena Roni Matlala
le thomile leeto la lena go SABC ka 1982 ke ditlhotlho dife tse e leng gore le itemogetše tsona kudu ge e be le kgobokanya ditaba go tshwarelo go be go se bonolo nakong yela ka gore o tla lemoga gore ga bjale mme ga ditaba o kgone go boledišana le lena le kgole ka nako ela mme ga ditaba ba swantse go tšea diporogwana tša gagwe a yo gatiša ditaba e re morago ga nako e be gona a tlang ofising mo le tlogo go thoma go ngwala taba yeo ya ikgobokeditšego ge a fetša go ingwala ke gona a tlisang le phepha leo go morulaganyo ba tla dudišana ba bala mola gore e bang se sepelelana le diswantšho tšeo nago natšo na gape le gore e bang taba ye o bega ka mahlakore ka moka na ga o tseye lehlakore le tee wa leiša moyeng e ka ba taba ya gago e hlaloša mahlakore ka moka ebile wena ge re ka go bitša goba mang a go bitša re Clayson o reng ka taba motho o rile o ka hlatsela taba yeo jale mo nakong ya gona bjale go bofefo ka gore mme ga ditaba o ne o ra le fielding a tšea cellphone a bega goba a tšea cellphone a botšiša bjale ka nako ela go se bonolo o ba swanetše go tla ofising e be gona re ka nyakišišang gore e bang kgokgo ya taba yela ke ye na Clayson ge rone matlala a tlhaloša ka go tšea mahlakore ka moka re batho ba gale wa bona le ka merero e metšweng le batho ba gale ka nnete ge bo o na le moporesidente wa peleng Jacob Zuma ka Zambia ka go bona molato ga Shabir Shaik o ile wa phumula ka ngwaga wa 2008 e le go phetoga e kgolo dipolotiking tša Afrika Borwa ke eng seo e leng gore be se le ka monaganong wa gagwe bo boledišana le Zuma that's another exclusive ka seja hlapi e be ile rena fela lekgotla kgašo la Afrika Borwa re be rena le yena ka nako ele be le motlatša mopresidente ge Shabir Shaik ba mo convicta go kgorong ya tsheko ra kgona go mo kry-a mo camereng a e fa maikutlo a gage ka sephetho sa kgoro ka mogotsi ya ge gore Namile Shula o lebagane ke tronko e be re tloga re petha sefega jwale ka babega ditaba ba SABC ya gore ke rena fela mo nageng o tla kwešiša gore go na le bo babega ditaba ba bantši ba di-newsroom tše dintši mara e le rena fela re kgonneng go mo kry-a gore le yena a bolela gore o e bona jwang taba ye le sephetho sa kgoro ya tsheko fast forward morago ga taba yeo o tla gopela gore mopresidente wa nako yeo Thabo Mbeki o ile a tšea sephetho sa go mo lebogiša modiro Namile ya ba gona ge e se sa le motlatša mopresidente tšotlhe tše ka moka rena bjalo ka SABC re le pele ga tšona re fa setšhaba ditaba di a kwagala rone ke boela go lena le kgathile teme e bohlokwa go thome lenaneo lela la ditaba la pheta ya mebala go Thobela FM kgaolo ye e thušitše bjang go bopa lentšu la ditaba la selegae le e leng gore le tsemile medu ya setšo bakeng sa diboledi tša Sepedi ka provinseng ya Gauteng le ka ntle pheta ya mebala e kgathile tema e kgolwane mo Gauteng le tla gopola e be le hlokwa la tsela Limpopo ka mo Gauteng rena re swere pheta ya mebala bontši bja batho goba badudi ba ba leng mo Gauteng ba kopane le batho ba ba bolela go maleme a go fapafapana bjale go be go le bohlokwa ka nako eo gore pheta ya mebala e godiše leleme le kudu-kudu mo makeišeneng ka gore bana ba nakong ya ge pheta ya mebala e thoma bontši ke ge batswadi ba ba romela dikolong tše re reng ke di-model C bjale go be go le bohlokwa kudu gore ge ba boa gae ka meriti ba hwetše lenaneo le la pheta ya mebala re godiše leleme le la segagaborena re kgonne ka gore
mo dikgweding tse tharo ga go bolelwa ka di-AR re kgonne go fitlhela batho ba go feta dikete tse 500,000 within 3 months. E leng selo se se botlhokwa kudu gobane di-radio bontši ba lwela go hwetša milione ka mengwaga e meraro bjale o tla bona bohlokwa bja pheta ya mebala gore mo kgweding tše tharo fela e kgatile tema e kaakang mo Gauteng. Ge pheta ya mebala e tla fe bolaodi bo tšea sephetho sa gore pheta ya mebala e ya bofelong bontši bja batho ba ile ba kwa bohloko ka gore e be ile kgauswi le bona. Hlokwa it's kua Limpopo Polokwane pheta ya mebala e mo Gauteng e be kgona go kgwatha bo Northwest bo Mabopane bo Soshanguve bo Soweto bo Tembisa e be e kgona go ba kgwatha le go ba go tsošološa lerato la polelo ya gaborena. O ka re ka e buša man. go sa bolelwa ka tsošološo Clayson o bona phapang magareng ka mokgwa o e leng gore go begwa ditaba ka bjale le kua morago ka nako ya lena? Ya ke nagana gore a gona phapano as such mara ka nako ela lerato le rena re beng re na le lona la bobega ditaba ke dio holofela gore le sa le gona le go ba baswa ba ba begang ditaba gona jwale o tla gopela ka nako ela gore bo Mogalabe bo Magolwane e a bega taba tša metsi fula wa tsena le ka mogare ga metsi a phutha marogo a go bontšha gore metsi ke a mantši go fihla kae. So ke nagane gore go na le phapano as such ke dio ba ke na le kholofelo ya gore lerato le passion e be re na le yona ka nako ela di sa le gona gona jwale. E re boge kgatišo e leng gore e tla tlhatsela seo o se bolelago. Go sa le jwalo Radebe o tlhole a tshwere dipoledišano le naga tša go tshwana le America le Canada. Letona la tša dinamelwa Jeff Radebe o re mmušo wa Afrika Borwa o tla tšwela pele go kgonthišiša polokego ya diketekete tša batho ba šomišago difofane tšatši ka tšatši. Ke Clayson Monyela, SABC, Montreal, Canada. Ga le motho wa sepela man. Ke gale le sepela. Ntate Ronnie Matlala mafelong o ile wa ba morulaganyi wa ditaba tša Sepedi Sotho le Setswana ka ngola wa 2004 go fihla go rola mošomo ka ngwaga wa 2019. Maitemogelo a gago o ka re tlhalošetša ka ona re lebeletše diphetogo tše e leng gore di tla ka nako le nako? E re ke thome ka go lebogiša lekgotlakgašo ge le ile la tšea molangwana ola wa ka la o fa kgadi gobane mo ditabeng bontši ke banna. Jale ke rata go lebogiša lekgotlakgašo le bone se gore legatong la ka go tsene e kgadi. Ke tshepa gore le tla mothekga gobane le yena o tla ka tsebo ya gagwe ya ditaba. Jale ke boele putšhong ela ya gago mo gongwe ebile ke e fetile ge ke tla tla mo ditabeng ke ba morulaganyi go be go na le ditlhotlho tse ntšinyana gobane o tla gopola gore desk ya rena e be le Sepedi Sesotho Setswana bjale o swanela gore re tswalele ka boripana o swanela gore o phetagatše dikgahlego tša batho ba ba bolelang maleme ao ka moka. Ka go le lengwe e be e na le go tshwenyanyana ka gore e be e na le go huetša polelo ya gaborena. Ka mantšu a mangwe ke ra gore sebakeng sa Sepedi o be o tla huetša o mongwe wa boraditaba a tsentšha lentswe la Setswana goba la Sesotho. Thobele re tla e gomela gona fao Clayson Monyela, Ronnie Matlala re tloga re leboga nakong ya lena bošegong bja lekgone. Re šate ka mengwaga ya lena e 75 ya kgašo. Ke la ka leo Thobele.
madumisha go tša bosomogedi wa SABC bošomo le khone re bona gabotse mara o pharapharile ka bogare mena ga belo ka Paleboa o tsena bela ka province ya ka Freistata o putla le bo lana la ka bohlabela ga botsena fela ka dikarolong tša ka bohlabela lona le go ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal maga shore ka ba le kgonagalo tše di botse tša dipula ka dikarolong tše re tlhokomeleng la ka moswane re sa bona ga botse dipula tše di botse di tla ba gona mara wa pharapharile ka dikarolong tša ka Paleboa go tsena belo ka dikarolong tša ka bogare mena ga belo o le ka province ya ka Freistata o fihla belo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go fihla belo ka dikarolong tša ka Mpumalanga magasho ga re ya ka dikarolong tša re tlhokomeleng re bona kgodi mo misong ka dikarolong tša ka magololong a dithaba ga re ya ka dikarolong tša re tlhokomeleng ga botsena fela ka dikarolong tšeo ba tilo ba boso ba re lemoša ga botse magasho re tlhokomeleng re ka ba le pula ntšhi ka dikarolong tša ka borwa ba ka Durban bana o le ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal ge re otlela ga botse la ka moswane re sa bona ga botse pula ntšhi ka lebola ka KwaZulu-Natal magasho ge re otlela a re otleleng ga botse mebileng ya ka Afrika Borwa ge re gore kgatša temperature re thoma ga botse na fela ka province ka Gauteng le tlase ga botse go laetša go tšidifetše la ka moswane re go lebeletše le ka bo Johannesburg di le ka tlase ga 20 mo mosong go laetša ga botsena fela go tšidifetše e le tshela ka moka go laetša go tonya magesho a rapareng ga botse re ya bjalo ka Limpopo province le tlase ga botse go maAfrika Borwa go a tonya ka dikarolong tše re go lebeletše le ka Mosina Thohoyandou go tsena bjalo ka Tsanong go le ka Polokwane ya Bomaraba Sekwala le Lesomešupa go laetša go tla be go tšidifetše la ka moswane magesho a rapareng ga botse go fihla bjalo ka Lephalale 20 ka moka province ya ka Mpumalanga le yona e laetša ga botsena fela re boletše ka gore mare a tla pharaphara ka go kgetha dibaka go tšidifetše ka bo Carolina ka bo Emele go fihla bjalo ka bo Mkhonto di ka tlase ga 20 magesho a rapareng ga botse re ya bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal re boletše ka gore mare a tla pharaphara ka go kgetha dibaka go tšidifetše ka provinceng ya o le ka bo Vryheid le Someseswai go fihla bjalo ka bo Emnambethe go a tonya ka dikarolong tša go fihla bjalo ka bo Pietermaritzburg le yona le go ka Durban 20 ka moka le a tonya la ka moswane a rapareng ga botse ka pa bohlabela re boletše ga botsenyana fela gore mara a tla apeša ka dikarolong tše re bona ga botse dikgerata tša rena di ka tlase ga 25 ga botsenyana fela ka boqonge East London go tšidifetše ka bo Makhanda 22 go laetša go tla be go tonya magesho a rapareng ga botse ge re ya ka borwa bodikela ba kapa go a tonya la ka moswane o le ka bo Laingsburg ka bo Worcester go tsena bjalo ka toropokgolo ya ka Cape Town le Someshupa go tsena bjalo ka bo Hermanus go a tonya la ka moswane di ka tlase ga 20 Pressed into space, but recovered by Hilda Magai. This is Gebi Salgan, Sipasin, Mutlan. Gamede, looking for an option. In the end, a fairly poor ball, cut out by Jabade. Lalo intercepts. Sipasenwe. She's brought down. And there will be a yellow card issued. It's from an earlier incident, so it's